The Chin Post clear to te chibai ule Chinram ne chevel Chanchinthar langsar zual ilongai thang achar tu hiram thapar moi kani e Chinram khopui ber ha kha khopuya tilim operation thlopnan rung operation chu kalpui chunjom zel ani a nimin September ni som pathum zan thleng khan inka na chuak ni in thudon na chuan asoi he inka na chungchanga hian CDF Hakha President Salai Shamlian chuan tilim operation 4 champuina le thlopnan nimin September ni som pathum jinglam dar thum le chanve atanga darli le chanve thleng khan operation kan kalpuya Parliament impui Chief Minister le Minister ho omna Sarkar Office Myanmar Economics Bank le Sarkar mun peimo te chu kan ka pani 10 September ni som pathum zan ve khian zandar le chanve atanga dar ko thleng kan kap le a khochung inka na ni wangin nun na chan le hlian tor chungchang kan hre theilawa ke ni lam chu kan hi me ti in the Chin Post palai ashil September ni som pathum jinglam inka na awanga khochung mi nun na chan anom chu poi ati thu soin nun na chan ta chu SSC sipailam silai mu awanga nun na chan an ni thu le amma ni silai mu ani lo thu asoya ni zan inka na ero to chungmi atangin nun na chan anom lo thu asoi bok ha kha khopuya om SSC police officer pakhat chu SSC sipairo rena hnuaya om adu to lo awangin mi puilama telve adua September ni som pani khan CDF ha kha hne na aral thuam nen a impact thu CDF ha kha chuan antar lang Chilean Defense Force ha kha hne na ral thuam nen a impe SSC police officer chu CDF ha kha chuan lom taka lo dong songin lom man poi safai impact ba ka mun him a thlen thlengin am buai pui thu CDF ha kha chuan antar lang SSC sipairo rena dawa mi pui hne na impidu in om chuan CDF ha kha chu biak po theireng an ni a lom taka an lo don son ba ka lom man poi safai impact thin thu le an du na mun an thlen thlengin am buai pui thin thu CDF ha kha chuan an soi tun tha September ni hni le ni li po khan ha kha khopuya om SSC police pathum chu silai le silai mu nen CDF ha kha hne na hian an lo impeto ani ramri dep khwa zo khothara rol thar pahni Myanmar lama man an ni chungchanga CDF hwalngauram le zo khothar khotlang shwai tu te chu imbiak na nein September ni som pakhat khan lungrwal takin joint declaration an puang August ni somthum pakhat khan CDF hwalngauram sipai pakhat chu rikhodar khwa a kuthlak ani a chumi kal zela zo khothar rol thar pahni chu thuzo fia turin CDF hwalngauram ten an mana hemi chungchanga hian insha thiam lo na le thuthang neu a nu in September ni som pakhat khan imbiak remna nein joint declaration an nei theita ani an declaration a chuan khopahni te chu ramri in chenrang ma se khokhat angmaya khosa anni a in chen pol le inkalpo anni awangin an thalai te in ba swal chang nei ma se arang theang bera chin fela thu thu an tar langa thla tu thu mun anni awangin an in lei chin na von nun zel an du a ati chhezonga social media lama thu vordar lo turin mi pui an ngen bok tin ramri depa cheng anni awangin eile bar zonna konga in mamo ton anni a in ti sang thei anni lo ti ampoma an buaina chu September na som pakhat khan dokan khat kil hovin in rem na thatak an nei theya boruak duam lo thlenglawa har satna chinfel ani ta chu lom om an ti thu an tar lang Mizoram Commerce and Industries Minister Puef Roding Liana chuan Ministry of External Affairs Joint Secretary Bisham Chunimin Khan Mizoram le achen omram Bangladesh le Myanmar ne na insum don ton na chazo ka kalpui asoipui Minister Puef Roding Liana Office Chambara anin komna MEA Joint Secretary Bangladesh le Myanmar changtu Bisham chuan India Sarkar in Myanmar ramchung palewa thlenga power supply peka chumi hnuwa Sidway Port thlenga pek adu thu Puef Roding Liana Power Minister nibok chu shilin Mizoram Sarkar chu thopuya asoma Power Minister hian Power Department po in
DPR te siama ti hlotlin a in huam thu alo shil ani puef ro ding lian chuan Mamit districta Silsuri kho ep Bangladesh lama market achat awangin Silsuri emo abul nairem changlaya integrated checkpost emo land custom station emo sakwat ani theidan turte soipuin Kaladan multimodal transport transit project KMMTTP na thomek ahar satna chung changte a soipui bok Bangladesh nen leidu a inkalpo na turwa mansa integrated checkpost korpui chwa bula leilon siam tur chu Myanmar lamin remti na anpek vat theinan le na thobul chan vat ani theinan sarkar lai puya lo norpui turin minister hian angen bok ani September ni sompani sangni somni pali khan Mizoram State Guest House Aizola Bisham Joint Secretary Ministry of External Affairs MEA le Central Wale Shoi tu ti chuan inkom hona anneya Central Wale IO hian HC Vanal Road puya President Joseph Latming thanga chinza General Secretary le CEC member tlangwal Dalma chuana le puiliana te antela Kaldan multimodal transport project kalmek chungchangte an soiho ani Central Wale Shoi tu ti chuan sarkarin mumal zoka border trading nei le KMMTTP project ti hlotlin ngei ani theinan malak na nei theise an du thu an thlena immigration checkpost siamte border commercial hard bot seile border fencing siamte chu ahmalama malak na om theise an du thu an thlen bok ani longtlai le zorin pui inkar kong tahniam awanga har satna thlengmek po soin compensation chungchanga mi pui har satna omte ti fel ani theinana mala turin an ngen bok Joint Secretary MEA chuan a theanga bo zui atum thu soin Central Wale chu KMMTTP road hlotlin na konga mo phurna poimo tak an chel thu le Indo Myanmar border area a om an ni anga Central Sarkar ne na tho ho puya asoma inkom hona an nei thei chu lom om ati thu a seibok Myanmar ram mun sang sang ro suro wangin tuilian chuan chatna a thlenna sa hle a tuilian awang hian mitam takin nun chanin mishing nuai ni singthum chuangin an in le lo an chhuat san ani tuilian torjinga hian Myanmar ram laili naipi do le a chevel chu atorna saber ni in square kilometer za somruk le pahni azau chu tuilian hian achima Mandalay region a po square kilometer zathum somruk puruk vela zau chu tuin achimbok tuilian awanga nunna chan hi azat chiang taka sha thei ni lo ma se sha thei china mi za chuang an ni to a chin shat lava bo tam tak an om ni in national media chenkhat chuan an tar lang tuilian hi anasat ema wangin tuilian kara tangkhang an tam hle a fair department chuan chan chuana hna thokin tuilian kara an chan chua hi mi sangthum zaruk vel an ni a chan chua hun ngakin inchung le thingkunga te an om ni in an soi Myanmar ram thlipui le tuilian alo noi tu typhoon Yagi hian Asia ram hundang Vietnam China le Philippines te po alo noi to ani Myanmar rama hian sarkar na chel mek tu SSC chu hmuntina an doron awangin chipai sarkar hi apache hle a chan chhuah na po akal pui tha thei meu lova tuilian hi anasat ema wangin long in dei lona anasa hle ni in chan chuak tu po te chuan an soi kumthum chung sipai ro rena hnuaya hian Myanmar ram economics din hmun po a che hle a thilman apung chakin eile bar an har sa tel tela indona awanga ral tlan hi tun din hmuna mishing makta doi ni le achan ve vel an om ni in UN chuan atar lang kha zong kha tunchuma Chanchinthar kan puan thei te chu ani a thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soye